li neko kao Trump koji zapravo cijeli život ima osjećaj da ga se dovoljno ne uvažava od roditelja na ovamo, dakle od oca koji ga je prezirao, od mame koja je rekla da ne daj Bože da on nikad dođe blizu politici, pa do svoje de facto neuspješne biznis karijere koja se bazirala na nasljedstvu od oca i gdje je ne znam koliko puta bankrotirao, koji je najedanput sada došao u situaciju da je okružen prvo ljudima i okružio se ljudima koji mu samo laskaju, dive se, bez obzira šta stvarno mislili. I s druge strane, zaista je na čelu najmoćnije države, vojske, oružane sile na svijetu i najbogatije. I u tim uvjetima mislim da uz ono, uz njegovu, dakle tri elementa bi ja tu istaknula. Jedno je ta njegova priroda i ta zapravo nekontrolirana narcisoidnost, da ne ulazimo u Mhm. detalje što to točno znači, svako može pogledati u rječnik stranih riječi. Ili u recimo, šta znam, neku Fromovu knjigu, dakle u bilo koju psihoanalitičku knjigu odmah će vidjeti šta znači taj sindrom. Drugi faktor su ljudi koji ga okružuju i koji su de facto napravili plan 2025 i sada postoji neki predložak po kojem se recimo uništavaju američki institut, demokratske institucije, uništava kontrola nad izvršnom vlasti, zauzimaju sudovi, sve ovo što se u Americi u međuvremenu događa, donose odluke bez odluke parlamenta, dakle samo kroz izvršnu vlast. I konačno, sama činjenica te vlasti koja je, ja mislim, kod njega stvorila jedan dojam da je on nadnaravno biće i da šta god on kaže može provesti i svi se drugi moraju pokoriti. Pa je to i pokazao neki dan objavljujući na Twitteru svoju sliku u liku Isusa Krista i napadajući papu Lava 14. koga izgleda to nije se previše dojmilo.